Omwe aha bakozi baha akaju k'abafu otenzire kureebwa aha kamera ziitu nagira ngu emirambo 5 etwire aha irwariro kwiha omu kwezi kwa 11 omu mwaka gw'2023 kandi ogwa mukaga gukareetwamu omu kwezi kw'okubanza obu Omunyarwanda James Twizera afa ari omu baasi arikuruga Kampala arikuza Kisoro. N'obubingi abaheerire irwariro batiinire kugamba ngu kitabarugaho kwonka we Jacinta Uwimana oine hoteri hiine irwariro atworekire okuba arikurabanisibwamu ekinuuko eki. So ekinuuko nikituteganisa munonga mazima twine ekyokukikorera nitusaba nanka irwariro rituyambe bakwatanise na gavumenti bareebe oburyo bwo bataho kuyaho ebizibu ebi. Uwimana nagira ngu bakasitoma batandikire kuhunga omwanya ogu ahabwa ekinuuko eki. Of course omuntu takashemererwa yayizire kurya akahurira isimeera egyo takashemererwa. Dr. Nelson Obote orukweyembera irwariro eri yayanga kugamba aha nshonga ezi baitu yatusindika owa Town Clerk wa Kabale Municipality Justin Bareche owabura kukwata esimu ziitu baitu Godfrey Nyakahuma ora RDC wa Kabale yagira ngu enshonga ezi yaba atarikuzimanya. Kunkati nkuko natunga information egi naza kukwatagana n'aba municipality koragane n'ababo mu irwariro okureba ngu emirambo twagihayo yazikibwa omu irimbo rya municipality. Akaju k'abafu kari ahari Kabale Regional Referral Hospital niko konka karikwakira emibiri y'abafu okuruga omuri Kigezi yoona. Gashakwa Job namanya.